Kan lalpa Isu Krista mingin chibai thaber kabuk chewa voin hi intan mal som nani thar lo ni le sela tin du sakna sang ber ka hlan cheu ani ole pathian thu hi lo ngai thlangu jo hanan he na kan lal Isu Krista thupuan chua bung som ni pakhat chang a thu tin lal thut pha thu chuan ngai te thileng kim ka siam thare atia tin ziak ro heng thu hi arinomin adik sia atia lalpan athu kan zatan atharin mal min som saklo se ole voina kan short meditation message thupuya tan chuan bultran na thar ti kan thlang chuaka mishing te hi tisual thei che sual thei tlupal thei kan neya kan nun kong zo lai hian ra sual dai sual pal chang kan nei thina chung hun alo thlen chuan kan ril ru kan ngai to na in kan zo sual tran tir na mun kha a chui kira bul tran na thar be seya chu huna kir le chu kan du thina ni o atharin bulhan tran thei te rengila o ti ten kanin ngai to thin ane chung hun alo thlen chang chuan khodang hoilek lova lalisu Krista nen hi panhngal mai tur kan ni veinen thil dang kong dang ate bultana thar le kan tluk sual to na hnu ma te thu bo turin kong dang kan zong thin nima sela chung chuan sot na anei lem lo lali su Krista bultran na thar min siam pui duwa kong thar kan zo a atop thleng soisel bowa min thlen pui du tu Isu nen lam kan pan hi atulin a poimo tak zeta alpha le omega bultran na thar min din pui tu atop min sik pui thak ngam tu Isu Krista kan neya wangin kan van nei hlea ama chu belbul mai tur kan ni ti hi voina atharin shele angu lalpan na thu kan zatan mal min som sakro se amen.